Sobat Nusantara, pada edisi keempat ini kita akan menampilkan Nur Hidayahan, ya salah satu karya dari Raden Hidayat Suryalaga yang merupakan terjemahan Al-Quran. Selamat menyaksikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna 'amma kanu ya'malun. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum 'an qiblatihim allati kanu وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما
صدق الله العظيم.